Motswana wetso yo go amogelang yo ke Tebo Bokamoso Thobogang mo Moremogolo Reality Talk Show teng mo re buang go aga motho wa rre go boloka motho wa rre go dira motho wa rre botoka a ke re gore re kgone gore re go gongwe ke gore re neelane maele ke gore re gakololane ke gore re kgone gore re buisane re ntshe mathoko a ra hitile mo dipelong tsa rona go le gantsi re le borre ra itidimalla ga reng ke re bua ga nke re share dikgang dipe tse re nang le tsone mme gompieno re dumela gore ke nako ya gore motho a rre a tswele konte a bue ka gothe mo a go raletseng a bue ka mathata a le mo gone a bue a ska ipela dilo kgante le bere bona bo mo ithunya hela le gore o bolaile wa mme o bolaile bana o bolaile le sone setšhaba se a nna le sone mo gompienong ga ke nosi ke na le barwarre ke tla batla ba le ikitsisi e tere ha re tsana mo kganyere mo go yone e leng kganya relationship struggles of relationships and marriage e be le ba itse barwarre yes Gerald Solomon. O wela go munyana mona ka ra ke go tuseng Gerald Solomon ke manana hela jalo and nna ke ta share on the perspective of the youth of how relationships are and what are the challenges. All right. Wonderful Morare nna ke bidiwa Katlego mme ke itse ge thata ka la man of class banna la ke dila thata le dishutu mme gompieno ke tlo bua ka borre kana gona le banna le borre mme nna ke tla di garutlanya tsohle kante ya no re ga ba ta ga sutunyana at least you need deliverance nya ke sa kre sudu tata all right warre nya ba tse di mela mabole di go gae gangwe la gape ke nna yo lo amalo ba le maabane Boitumelo le Kapo ke leina la me I think re ta wa ramollo mo re ta tshwana ke go aga dikgantse mo ka gore a gona mo tikita itira mo rutitsetsi ha go ipagolele mogolurra ha go ipagolele mogolurra a re ipagolele se go apa all right go ntse jalo ka tsela ntseng jalo re gasa go tswa mo Lesedi TV ke gone ha re leng teng gompieno this is Lesedi TV production go leng gore gasa go tswa teng ka tsela ntseng jalo ba re ke irile ha ke simolola ka reng re tlile go bua about the struggles of relationships and marriage ke batla re simolola ka dikgang tsa gore sente kana gore re go nyalana gore go na le lenyalo le simolola pele ka botsalano a kere so yana ke batla re go bua pele ka botsalano pele ga re ta go tsena go dikgang tsa lonyalo a kere yana go dule morare ha rene o ta ba a bua ka dikgang tse a le ka e le motsha yana re ke batla ke simololela ka wena gore o koto o re a la dikgang tse tsa matsalano a sesha sa gompieno gore sente wena wa bola ka tsela ntseng jang o le monana Hi. Ra re ke mojolo ra re the pandemic. Hey, ga go tsene yo strong e bila go na go tio week. Re thala ile gore gantsi re le banana we are longing to belong to something and we are longing to be someone. Okay. We want to achieve something in life. We have gaps in our hearts. So na go ngwe thala ile gore dikgantswene tseo tse di mo go rona tseo di dira gore re bate go ntsha lenyoro lone le then we end up trying to find a partner. Maybe it's an emptiness e leng gore re batla attention maybe ha gongwe is because we want to try out a trend ke bone mongwe a khadela lo mongwe mo bolaong. So I have not taken this serious thought of it gore this is just beyond the video that I saw. It's about partnership, it's about oneness. So ha re tsena mo di relationship go ke gone yanong ha re setse re relationship it demand the realities of people who are supposed to join together. E be le gone go simollang di khanyano gore
yaanong wena wa provider kana wena ha wa tshwanna go provider hela jalo ke dingwe tse e leng gore ke tseela gore as the youth we mostly neglect ga re tsena mo di-relationshiping re leba di-trend hela and then we like ish o bona le nna ga nka nna le o nneelang chocolate-nyana and meanwhile that guy le ena re ga nka bona e girl o e leng gore le nna ke tare ga majita ba bua ka girl le nna ke ta bua ka and then we neglect the compatibility and suitability for one another. Wow. Remember, I a like that. relationship, it isn't just about love only, it's also about partnership. So, when love ends, we must remain with partnership. If partnership is compromised, love strengthens it. So, we neglect those and we lean on mostly more the emotion. So, yeah, Bana, motho o rutegile. Wa mo utlwa ona motho o rutegile. O tlhaloganya dilo tse o tlhaloganya botoka yana morare wena o ko le wena o re ngatlhele mo kganye re ntse re bua ye moshimane a ntse a lathela mo go yone nya o ba nnete ko re tsore malatsing a o ka re mojolo ke V1s V1s ko re ga phatsi o jewe wa tshwara ga ke ga re tsamaya le di-trend but mind you di-trend di tsena e be le content re tsena mo social media le tabo le re no man of class o irana le mosadi wa gagwe le baby girl ya gagwe rona ra bore le mo content lo no content ha re dira go na le dilo dingwe tse leng gore ra di misa le rona wa tshwara tla bo ke lebile gore kana mme mothole o na a tshwere sethunya se la sentsha ka morago a riana le nna ga ke dira ja kana go ga ise ko ronne ha tshe ra ba ra itsane gore motho ke motho ntseng jang wena o motho ntseng jang wa tshwara go re hela ha re let's say re itsane for 5 years go na le go itsane mole go na le go itsane mo ga gore no I know this person ma bona rona re itsane mo le go from a distance mo le go itsola ha le gore okay ke Tebo wa hale ke man of class ba hale go monate that's it wa bona o bore le nna ke a go lekeletsa kana go eo ga o itse gore wena motho yang go kopana le ene ke motho a le tsweleheng ke motho ntseng jang ke motho hentlelang dilo jang a wena ga o tshwere Colgate o itobetsa ko tlase ene o itobetsa ha gare kana go ga o itse wa bona so o gore nane ke le tsela ro bona di relationship tsa gompie go hela re ka simolla mojolo lwa bogologolo le ne re ithutana re le boyo lwa bona o ne gape re tlotla le batsadi ke ono ile gore morena go ka iwa go logo ngwa gompie go hela ibila ke setse ke re mo Facebook Instagram ke re one bitle ke re mami I love this girl you are not even shy to tell your mom this is motho so ke di khotlo tse leng gore ga re mathata ra bolana imagine o jola le motho 2 months bile ga ntele le setse because of a different perspective tse leng gore le tla ka tsontse le gore ha le sekolo di be mo tafoleng ba bua wa itse gore motho o tswa ka go iragala eng o tswa ka go iragala kganyeng gape gore e be le kganya go bata gore gepenyana le ne morwarre a bua ka one ha le kgantelele ke bata go tswala gepenyana ele ke bata gore ke le nna ke bone ke le motho mongwe mo ke leng teng iPhone 17 gore le nna ke a e batla so di pressure ra wa go tsena mo relationshiping with expectation a gore this guy won't take iPhone 17 a rata le ga sa rata ke ba maru ba maru I get it kanya tona I think re e borre ba buang ka yone gongwe re sa e lebeng sente ke kanya gore re jwalla because I think ke mongwe wa batho ba irileng ke irile diphoso tsa teng gantsintsi ga ke kopana le motho a mme gantsi borre ka gore borre re mo lekgoteng borre na le go attract ke marago ya la mosadi be re nya sharra mo bana bontle ba mosadi ba re ke dashboard
bo bona koloi ya dashboard entle e be go attracta but the purpose behind the starting of that relationship ga iyo because you are dating a person e leng gore tota bo ene kwa ya nteng go e bila ga go thoke man kore we need to kore ga re different purpose ya rona monna yo o sa ga disutu ha nna behind the machine hango mosadi ene let's assume he's not married ha nna behind the machine mosadi no batara bana le ene at that point in time so purpose ya harologana very true so you need to get in a relationship le motho gore you are aligned compatibility na go compatibility but ga ke batla go dirisa lehoko la compatibility thata because purpose ha ile teng it's easier to be compatible. Yeah, thank you. Because very true. When you stand there and preach, mosadi wa go has to be the number one fan ya gago. Yeah. Because she's there to support your purpose. Hence why a tsaya purpose ya gago ya le mosadi a ba etsenya under your purpose, a ba submit the purpose ya gago under your purpose to support yours. Yeah. One man of God once said to me, relationship it's not based on feelings. That's number one. Relationship is not based on love. Relationship is not based on something se bitswang the love language. Ke batla go clarify love language. Love language how we ask kalaka. We are stopo. You can't expect me to go skalaka because we are skalaka. Your language is skalaka. Teach me skalaka. So that I can now learn how to communicate with you guys. Yeah. How long mosadi? How love language ya go ke madi? Then nthuta gore madi a ntshiwa ya mo go wena. That's your love language. Don't expect me to speak your language ke sa itse. Man, I like if that. your love language is spending time with me, create that time wena. Don't expect me to buy you iPhones because it's your love language. Ha ke itse love language ya gago. I think go tlaleletsa mo yone re banana. Gone o itlela go o bua ka di iPhone yana. This reminds me something. Mostly as youth, our relationships di simolla mo social media. Wa tshwara ka ya. So ke tabe ke go bone mo Instagram mo TikTok nyana o biditse yone your 30 centimeter skirt. Yeah. Ke be ke go leba and I want to stay with that kind of person. Meanwhile ene ga ka batla go change because that's the person. And if you are not attractive ke se wa bona. So how do you ene ha tsena mo relationship in lwena when now you want a decent girlfriend. So wa bona re go nna le conflict ya gore nna ke tshela ka content ya bona ke sa apara mo ba wa bona gore nna ya. So khantele go ta di khantsa go lwa yana. I think one of these things re sentse already pay attention ha re se tsone di girlfriend or okay, ta ke bona gore ke mone yang ko ntleng because the same way o kopaneng le ena ha ile gore nanwa expect that problem to be something. I say sengwe ke yone to end a relationship because money go no go kwa senyegile and you can't fix that person. This is the same thing that I once attended when I was giving somebody my book. So she's saying to me, ke batla monna e leng gore ga e go ta ka 11 bosigo go malapeng. But then that matters gore kopane le ene kae ata malapeng na koma. Because you can't change motho ena ka se a bone gore ene ka bo yena o ka change. Gore what I can't change without you, don't expect me to change with you. That's very true. Nkile ka ramngwa maloba ke morakere o bona pele ga o ka re o ka re o tla go batla go dira an effect or impact mo botshelong ba me. Start first with you. Yes, sir. Yeah. And then how tswa go go wena no go go nna motlhofo go ka mpetola kana go ka nkama because wena self it's overflowing. You have changed. Yeah. And everything ka botshelo ba gago is different, it's new, it's on a level e leng gore o batla gore e ka khona go attracta motho o mongwe konte ka kwa. So if ka tsela ngwe ha o sa nna like that, then go nna dingalo go to be go ka ama that very person. Mo gore go ke sa go gore nyano gore keng re tlhogana le gore mo nakong ya gompieno re itse gore sente matsalano ya kana o bua gore sente ke tsanela mo botsalanong
why do I look at this girl and ke feel what I'm feeling? Is it because I'm just feeling that, or is because go nagana kwa nyana eo hela eo wa bona me anong mathata ya boileng era there is ke no batla foundation o re tla ka bona kwa nyana re le nako or there is no foundation o bona a relationship we build on without the foundation is dead. You understand or le ntlohela ga wa ga ntlo itse roaga the most expensive thing is the foundation ke one so se turang go gaisa so ya no how build a relationship from roofing that's why you can't climb the tree from the top. You can't. nya borra re ka kara we forget about hard work. The hard work, the struggle, you understand? ha re tlikwa barare ke batla re pota ka harno metsi e tla re tswa go nwa metsi re tla tsholisa kganye ke a utlwa gore go harabela ka kganye mme ke batla go ra motswana ke re motswana wetso o ska suta re pota ka harno metsi ha re tswa kwa re ntse re a tswella sente mo kganya gore sente mme re jolela eng re jolela ka gore it's a trend kana re jola ka gore there is something that we want to build in the for future re pota ka re tla re go amogela gape re le gone ha mo Moremogolo Reality Talk Show teng mo Lesedi TV Production Studios re ntse re tsweletse kganya rona re bua ka the struggles of relationships and marriage ya no ke batla ba re heletse kganya ya di struggles that we see ya tswine kana monona bua ka tswine go hale ke batla re heletse kganya tswine ha re tsho re tsena mo kganya marriage monno ke batla a re go ke batla re go re ke batla a tugela sepe a ka batla tugela spera o re bolelele o re thamalletse hela gore borra lenyalo le ntse jana mme le tswakwa gone ha re tinga gompieno yes ke batla re heletse kganya tswine nya monna tswine a o ke batla re heletse kganya but me se tona se lore now I would say as the last gentleman but really should not put themselves under any pressure gore to kolota mosadi pecho as can retinya mo di pressure re mbaretso because we end up living matshelo a iseng one o tsa di loan and you live a financially frustrated life because what of impress motho ka madi. If a person doesn't want to stay because ga ona madi, let them go. Can you just live that life? Simply, don't put yourself under pressure as a man. Very true. I just want, and especially bile kwa tla go buas mo ga borone borra re mise matshelo a iseng wena a leng fake tshela botshelo jo eleng gore o jone be what you are. How bereka tiro e bereka appreciate it and embrace it. How sana mari ga bana let nobody put you under pressure or no Valentine ki in a heta ga banta kela se motho mo dimine tsena madi. That's it hela ho galori you stay if you don't want to stay let her move. Population abo mmemo go tsana e heta ya borre. So I think about equation wise one man is to 5 women. I think I saw that also, yeah. You can't that many. Somebody else you only a good intention ka bana tatatan. So sitting under any pressure. Okay. Also as young men and also older men, women have a backup in life. They have marriage backup. As we have a lot of responsibility, you are still expected to be that man who provides even in marriage. So imagine when you wasted a lot of time, you have already ruined your purpose, or you have already lost the time to build an investment. And then an older man who wants a serious life, and he's already undertaken care of. So when a house and to waste the madiana, ka di pecho,
khantelo o rekisa le bola o bonong o bo sokoletse o robala bosigo bereka ditiro tse and only to buy an iPhone 17 ka moso wa go tlhala you can confess that's why le bolaya ke tsone ditse gore ra e dira ke re le bana competition gore re mo competition o ele tlhoko gore ke tlo gatelela thata go kganyeng ya foundation ga o kopana le motho wa mme I think that's where you have to explain yourself gore na motho wa modimo ke bereka ke le makatane gore mme o le ga ile gore wa go accept from khanyi a tsamaya simple simola tsena moraro no ke bereka ko CBD, I'm into IT, what to build a fake life. A different person. Oh, IT, kana ma IT ba ja madi. And like we are saying we re basadi bana bana le backup. Wa itse you are right. Ha ka tsa backup mosadi. Go itlhela gona le ditsele tsa bone tsela ke re. Mosadi o khona o draw dintsi mo godimo ga dintsi. Mosadi o khona go baya moriri mo godimo ga moriri make up godimo ga sefa that's the backup you understand and then when all the robo itsenya pressure o bona gore nya o itse le romphosa le ngabuthi le top notch o mola wa go tsaka wa go thibo se tlhamarang ka di sneaker sele wa tsa tlhamarang what are you building that's the thing. There's no foundation building. You are destroying your image. You are destroying your purpose. Every man is born with two names. The one you are born with, the one you create. And 80% of people, we're gonna know the one you created, not the one you are born with. Very true. Very true. So we have to fix that mentality and then we check a circle ya gago or are your circle are they the right people ba ile gore ga ona le bone lo ba lo bua nnete kana lo ba lo ro no lona le batla go ikentsha bo F boy ya gona go so check a circle ya gago bo lebelo re me circle ya ka ga ja ka re le 4 ya re rutana that's the thing very important mathata a se be ke latela morare ha o ka nkgakola kana jang wa bona na me re tlhopa ba le ba ile gore re tla bo re bona gore no Tebo so rekile number 5 a gore re lena go batla number 5 ke a simolla ke dire dio tse leng gore ka moso di ntsela go tsela go tse ka bonako very true very true saying this step step ora ka tsa selo step by step so no to bona gore re le borre ra khona diwa ka bontsi wa bona because ra bore setse re itse gore okay ha go na le khwetlwe gora re me khwetlwe nka e rarabolla ka seemoso wa bona e seng re go na le khwetlwe be ke simola ke taboga ke gore timan a go nka di 5000 go tlhamana kana di wa tsama ke batla gore ke mo rekele malomanyana dikholo dinyana mono skolo to o tlo dula thata ga tsama ile ya tserikwa vorpa mono ga ka ba lebella gore o tsamaile skolo to gore mono wa go nna hela ga mo wena so competition ya re bola skipping steps go re bola let's just re boela hela ko marakanong a ditsela hela be re tsa dilo hela ja ka bontata rona ba ne ba re gakolla ba re ruta gore ngwana ka botshelo bontse jang go tsa botshelo bo ba go tsana le mathematics ya bona go tswa speaking of which ke na le khang and I hope it will help us transition to your marriage go na le khang ki gate o tshameke how does that influence most of our struggle kana o ithala gongwe na kongwe gote ha ngwe ke le monana I'll give an example about how my parents advised me ba khona go ntha ba re ngwanaka wa re o ebetseng o sa ne ha o tshamekenyana mara ke re nya ha o tshamekenyana kana ga o simolle o itia wa leka pele those kind of things I think also dilo tse re di ignore and
it was the advice of parents. Lona la reng ka yone is affecting the foundation. Yay. O bona yo. Yo. Yay. Okay. E 50-50. E 50-50 and it depends on how you grew up. You understand? Yeah. Okay, for example, nna ke godile ke nna le Moremogolo. So Moremogolo ke motho ene gore ke godile a setsa a le strict. Wa bona? Dilo tse dintsi ne nka se dire ha thoko ga go le go dira ke iputswa ko wa bona. Ebe batho ba re mona o nyetse ka bonana. Wa bona? Ba sa lebelle gore okay. For me gore ke nyala ke godile jang. Wa bona? Ebile why Kenya kana tla go bolela lenyalo le tsokole why Yes. lenyalo le tsokole ke batla re lenyalo le tsokole ke a utlwa gore go ha re ta tsenela go teng mme ke batla re tshwaranyana 2 minutes re pote ka harno metsi ha re tswa go ra e hediletsa ra e bola re hetsa ka yone ba re batswana ko lapeng re pote ka harno metsi ha re tswa kwa kgannye ya lenyalo ke calling re felletsa ka yone o se ka suta tswela ntse hela ho re go amogela gape mo Moremogolo Reality Talk Show re gone ha mo Lesedi TV Production Studios ke gone ha re leng teng go gasa kgannye ya Moremogolo Reality Talk Show ha leng gore teng re aga motho re rutuntshana re le borre mme ga ke batla re ka go nka bua tsata ka ka gore ke batla gore kgannye ya lenyalo ke calling re tsena mo go yone morare lenyalo ke calling re gore le Bible ya bua ra se mang le mang o ka tsena ka kgoro lenyalo so ya no poso e leng gore ya diragala ke gore malatsing a go nyala go motlhofo wa bona go sa tsogole motlhofo ebile ke trend e leng gore a wai ha ke na le madi la ka nyala ke na le madi ebile ke tabogela go nyala wa bona ke se ke itse mo ka pelo ke se ke isa ke itse go re se re itsane wa bona ebe go a go bua go tsala gape di divorce tse di mme anong o so le gono ke go tsena gano morare gore ke le moga gore golo ha motho ke a mo itse ke go diragala ya ga o kitla o itse motho okay modimo ke ene a go itse wena o kitla o itse motho gore lo ntse le mo lenyalo o ntse lo a ithutana gore no mata gore le jotse for 10 years again ebe lo tsena mo lenyalo o ntse lo a ithutana cause dilo di a change yes gompe kwa ona re mo season e leng gore it's dry for everyone and ke ngwe lebel 80% of marriages are going to be in hot soup man go busy madi a nong a tla ba sa tsene jaaka peng wa bona a tlo ba tsena thateng ga le gore o nyetse ha sela ra o tshwana le rona yana ga o sena pelo le mosadi kana no gore re dile ba wena ene tlhaloganya gore tlhaloganya ya mosadi seng ko madi da tswa utlwa mosadi gote a kgone gore a re madi a gago le monna ka monna go na le madi a so e dingalo jaanong o itse gore ga o tsena mo lenyalo o itse gore o tsena mo pitso e leng gore satane ga e rata very true gore le lone lenyalo that's why gore ke re ke calling ga le ka ke la tsamaya le smooth gore go na nako e leng gore la go tsamana le tsena ga le la ga godimonyana gore o ka re market wa forex gore o tsamaya le rene go na nako e leng gore and one how one putting that's when a lot of things they will be exposed because go sena in that manner or in that issue kana kwara no le mangwele very hard gore o bona ha o tsena mo lenyalo expect gore this time or this season will come whereby things will be done le modimo can shut things for a purpose wa bona go ra batla gore a go expose gore e rile go gore a kere
that woman is not the right one for you, or that man kore o bone the red flag go di avoid. There's a season in Modimo okay, no, let me show them gore ke ne ke reng hale lenyalo is a cool. Wana tla bo tsena o rapela o bua ka diteng o direng a wa metse ngwana mo setsana etsa ora ra gwana nyense mara ne ke batho tsenya dinala frontal wa bona because kana ko yo this is a step se nka bo re le Modimo. Is she the right person? And at the moment you ask God, you have to differentiate the voice of God and the voice of Satan. Man. Yeah. If you can differentiate the two voices, then you are in problem. Because Satan will honor yes. Over again. Oh, bona di flame ya no. Yes. Wa bere kwa da. So leading alo le monate le mona ko re le 50-50, but how you tackle it kanye mo gore the foundation the foundation and how to cover the nakedness. Oh, that's wonderful. I like that. Foundation. Allow me to take it from the origin of marriage. Modimo creates a man, Abama, in the garden, and one. And later on, he says, it's not good for a man to be alone. Yeah. So, first thing that you need to understand, Mono was not lonely. So, the birth of lenyalo, I like that. The birth of a relationship isn't because of loneliness. No. Bible, I'll create a suitable helper. Kanto how are motho who does a lot of work? Ke o thusiwa. Ba re monna tiro e ntsi mo go yena. Tiro a motho yo neng a suitable helper. E ne le go ta go thusa monna yo. Not to dira tiro ya gagwe. E re ha dira tiro ya gagwe, somebody there aba mo thusa. So o lebella gore Bible Modimo ba ira yang. Ba tsa diphologolo tsote. Aba di hitisa pele ga Adam. With the intention of a suitable helper out of these animals. Ga di sena go hela di bitsa maina tsote. E Modimo wa re ga ke a bona mothusupe yo lekaneng Adam mo diphologolong tse tsote. That's when I'm tsaba mo robatsa. Ga sena go mo robatsa o ntsha le go pola gago. Now that tells me gore Adam o na ana le aspect a go nna mosadi le monna mo go ene and in one. So go robala gago was now Modimo answer the other part ya gagwe a ntshetsa kwa ntle. So ha sena go ntsha motsosa the other part is there. Hence why go ne go le motho gore Adam ka khona go identify mo Eve. So tshwanetse go ratela go nyor lenyalo mosadi tshwanetse ra supe wena monna. You are the picture of your wife. Yes. Ha mosadi wa ga sana maitseo ga re kra mosadi wa ga na maitseo monna go ke na sana maitseo because that is she's part of you. So we should understand gore without foundation, without the right purpose, lenyalana. Why are you getting married? O nyalwa gore o kgone go rekela grocery o nne mo ya mahala. We need to correct our foundations tsa lenyalo. We need to correct our mindset about marriage. Yeah. Let not guys, when you get into a relationship, can we get into a relationship because relationship to receive. Love gives. Yeah. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Before we give ourselves to God himself, he gave first. So don't get into get from parasite. Let me use that way. I like that, man. We should not only just receive from people, but can we get into marriage and relationship to give ourselves? Now it goes back to say, when I'm saying did I love myself? That's the thing. Because you can't give what you don't have. You can't give an empty glass. Yeah. You need to be full of love first before you can love another person. Very true. I like that. Barorela tota na go kholo ke one mmaba jaanong ke ne ke batla gore re garle mongwe le mongwe metso di second re garle ke batla gore o ne le motswana motho a re lefoko la bohelo mo dikgang tsa relationships and marriage
ke batla o se ke sa boela se ke buang seconds ya go yes repeta se ke se buile a re tsheleng botshelo jo re leng jone a re se ka re tshela matshelo a seng one yes ga o sana madi ga ona madi live your life at best and it's going to give you peace. wonderful I like that sir nna tota nka gakolola banana bankane ba me tota is that make sure you learn and you invest in yourself before you bring anybody as a partner, because they are going to have to run with your plan. If they don't run with your plan, you are going to run with their plan. Yo. And when they live with their plan, Yo. Hey, I like that. Yes, sir. Ina tota ke tlo etsa la ke ya dirisa mongwe le mongwe ba banyetseng le ba ba sanyana gore bona botsadi a go re buisaneng a go re rerisaneng a go re itsaneng a go re let's understand each other ga re tsana mo diwetse tsa lorato because GVB e go godimo because of lack of communication ene ke yone mamang ke yone tshoso e ruile ba bona so a re gona le mathatanyana a ra bue mo lapeng re re sanyang sentle gore se ka re tabogela ko social media ra go ira di trend gore and all those so let's try to avoid that issue re bue hape le hana go nga ile re ha go padile gongwe tla re o isa ko social media o nne le se go se le motho ene gore o ka tla go ba hatsa go ga bona wa bona mme le gore la ha o isa ko social media o ise in a better way yeah, very true gore motho mo kgona mo gore o keme motho o na le semo mme tla go ke mo letse ke utlwe gore semo ke wa bona gore se ka re tabogela gore no wena o irilana wena gore o ipetsa di wa bona so let's try to avoid that issue no communication ke a le bogaba re go be le tsile ka kwano gompieno ke dumela gore rotlhe hana we have a very busy schedule mme re kgonne gore gompieno re be re ipona tsa go ta go leka go bua le motho a rre go leka go gakolla motho a rre go leka go boloka motho a rre go build up motho a rre gore a nne botoka ka tselentseng ya lo bora rre ke a lo leboga go be le tsile ka kwano le ba le CDTV we are saying thank you very much for allowing us to use your space ba lo batang go shoota any content that you want to shoot that studio le CDTV this is where we are and we are saying thank you go bona le rona gompieno re le Moremogolo Reality Talk Show sala sente mo tsona wetso